Sanibona lwey'ngane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili engiyajoyinkezela igama ngimfeza Ntuthu ngakhumalo bathile sibona amagumede muthi mhlawumbe usemuhle ngane kwethu kuleli khasi ngiphinde ngicela ngisho ukuthi subscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke iy'ngane zakwethu ngima kakhulu uthando nje engithe ukukhombisana nakulezi nsuku ngiyabona izibalo ziyanyuka impela kuyakhombisa ukuthi impela sibheke khona laphana-ke njengoba siku-60,000 subscribers sibheke u-70,000 subscribers useduze phambili ngane zakwethu siyafika u-100k subscribers-ke ngane zakwethu umculo masikandi Ndlamlenze uKhuzani usevele waqopha ividiyo la kade lengisela khona umsakazi uKhozi FM wanongomo MC Tjatha kuze ngivuka ukuthi Tjatha ehleke i-Orlando Pirates ukuthi idliwe-ke lapha nosukwini la izolo la kade idlala khona eneGalantsi-ke laphana-ke yadliwa ngo-2-1-ke laphana-ke kulo mdlalo Tjatha ukukhumbula ukuthi umlandeli omkhulu we-Kaizer Chiefs ube sehlekisa ngayo enkundleni zokuxhumana ku-Facebook-ke laphana nje laphana-ke ehleka wona iPirates esijabulela ukuthi-ke idliwe Khuzani bese eqophe ividiyo emlingisele ukuthi-ke uhamba kanjani nathi nansi wokhela umjida ohleka iPirates ukuthi idliwe ngale ukuthi ngande kakhulu nansi ividiyo usibonele wena ukuthi-ke uhamba kanjani uTjatha mangabe lengiselwe Ndlamlenze umfuka Mpungose show manje hamba njani show okay uphuma siphume la siphume khona la sisiyale manje Khuzani kunjani hayi niphilile